Assalomu alaykum do'stlar. Davr javob. Bugun Muhammad Yashin do'stimizning qo'ylarini operatsiya qildik. O'zbekiston Namangan oblastidamiz. Oshol janag'il aytganday, buyursa qo'ylarimizning barini operatsiyasi yaxshi egilib o'tdi. Bundan ары yaxshi bir төлдөрдү берет деген үмүттөбүз. Аргымак Фет клиникасы ар дайым кызматта. Кандай болду? Жақсы эле. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ahli jamoat. Mana akalarimizni chaqirdik. Alhamdulillah, Allohga shukr. Qo'chqorlar saklayib turganda bularga juda ham qattiq qiynalib turgan edi. Ko'p qo'ylar qochmayib turgan edi. Bu to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu qo'ylarga ziyon emas, navbat bu foydali. Chorvachilikqa da foydali. Ha, chorvaga foyda bo'ldi. Bu ziyoni yo'q. Qo'ylar olasan. Nimalar razrezdan chiroyli qilib chiqarib berdi akalarim mana. Alhamdulillah, Allohga shukr. Juda ham go'zal bo'ldi. Endi mana qo'chqorga qo'shadigan bo'lsak ham qiynalmaydi. Ошол chorvachiliginglarga egillik. Klinikadan razı olsun anda. Bunun maqsad bu. Биздин максат ошол. Төлө алыш, куйруктар башында жаңа видеодон көргөн болсоңор эгер куйруктар асылып турган болчу, бүт баарыныкы тизесине чейин тийип калган. Койлордун басканына да кыйын болуп аткан. Куйрук өтө чоң болгон үчүн койлордун куйруктары чоңоюп кеткенден көпчүктөн сынып калган, анан асылып калган. Породасы жок койлордуку сыяктуучу. Башкаларыныкы бар эми сынбаганчы. Булардыкы сынып калганына байланыштуу төлө ала албай жүрүшөт. Козу бербей жүрөт. Бул деле чарбачылыкка зыян, жөн эле багып жүрө берип, акыры төлө бербегенден кийин ошол козу алуу максатында, төлө алуу, үрөң кылуу максатында селекцияны жүргүзүш үчүн куйруктарды кесип кошкорго даярдаш керек. Көрүлсө эми бүт баары боозуп, жакшы козуларды берет деген үмүттөбүз. Yo, qaraganda